Icheko to Auriak kalo sometike chedwe kateta Hillview kese baka sebe. Araitwa ni koku aisisha atuko to mambo bepedo rabongono kini adio angiset kamera kirenu obungesi otwania. Ibore yanga one tubela rono na raiba biror. Ija ijo wamirushi Idwe. Imameji rushi Idwe. Ido bobo. Itaka dos ngakere. Euriko kasoma inito elosini afoda road. Ara elosini asiri. Ipopo ni jobie. Ole mi jisirigin. Ataniko kuyi elesone bela som. Ara odesha nakin. Ai kwa ikina yi. Kosbeli yauti sone. Adoke tait ni yauti sone. Isone sa Auriak lue pole kadakado kalia. Luma mpedor tangari Idwe kati ara igeresa ara yi. Dobe ponelo bikaitor sikos dua shumanda. Amera adoke tait ni kuchuni kokacho ana. Epera swamboro lukiara. Kise polobe yauti sikos dua adoke tait angin. Di uta sa ilipe su. Ai kuchao ni kosdwe. Otomado ketait angin. Tere pera shalam kini soda kalulu. Auriak kalo opoti keche dwe otuboto adoke tait kana sodit. Atukota na ngone tokaru kala tubor kese shalam kitose somero kana sepedor keche dwe aitubu. Ngalma kisbung kine Nesi nabi nyajoa, so ngalma kisbung ngalmu kinari mata kimana jokan somero. Bunga akwana ajiba kito ya kuku duri ngaja kili kamani ora ngana ngene kan kabana dison kili bane mame plane ay mo poni tunne da wali ko neda ajin kara ko neda mama pe kina pera mo kana ko ko na narbo na ja ki ko namu no ke are ko kene patana ene no ko ene ni atra grupna yake jama mera kiti ko ene paliki Esisha kiuni lo poto otubota adoke tait kana sodit kesi chekene ntiga lini amairo no nwedo lete kidinga kanyi keda kanyeuni ageo no reto no somero Adumuti satetu omdas betu akwana be semero lo jari duetu bete konye ayuna kedi mwalimu na to sola jokka keda ashalam ki berenge ko se heti chala to heti chale jokle mina chumani Idwe arimu mapanda ayuna ni wali kinashika bon keda consulting wali recording eta rana doctor yo kitakunisha 20 hardship was hard squad era ja ayuna ke consultation Apolone somero kateta Hillview Emmanuel Laborongesi ijula ro somero lo okaro lukumniare kada kaisara lu ni konyada wa dukunum epois esto akane peri loi poi kanwedo ekere ai nyamo somero tetere ebetu be keun loi jende ya mukada uri akai timtime pola buwe karlo yare akesare ke ni sia waila polo waila shumana Idwe yetu beja zile somero keshoke mboro lo ebitu choto mbole moro kada Auriak luda ito de Auriak na so si esto mai lo Idwe lo abu orang la jokana yo kara luti ani kiri karo ngono karo ngono kau to ko amame ko ko bo baro kata ni na so ene ukara lo kada do ni ni to mado kada na so do pe do muta advocate kaisare do pe kaisara lutanya so do pe kaisara yalo ari so la bo kada na so beberapa temas di urut Auriak itu polis matu di karwati saya setiap aerobi di ngundu aku tu somate joko stay di karwati ala tu Ijangon dalo arai pejonon langos bibi koto Auriak nete kana matino court ara disi serre lengare nikita koraro na ina na kineta neja singunu lu atubitos adoke tait kana sodi nise shala mikita ene rike Apolone somero osoda yatakini ebe toni somero lu chalo ida pedorete Idwe aitubu ara esika pikin. During his presentation, I was looking through the school performance in the past, and I think 2023 we have improved very greatly. So thank you so much, you and your staff. Kanuka TV East, Patrick Odongo, Kosere District. Thank you. Auriak Sokon Kisi.